paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay di ka mapanagara daw ba daw? Kasano pa ang makamulat ha? Ay, masakit sa mo ginuan. Nabara ti bagina. San una ang makapangan? Delikado nga ron ano kasta. Kasanon nga ije mulaan tayo ije bangkag. Ay, madanaga na nga rod. No pagaradog ginuang, ang mga nukumaro ti sakit na. Ay, sayang ano di ka makaarado iti mulaan ta. Daita nga rod, Kate. Maitantan ati pa nagmulat ano kasta. Barang no rumawit to ginuang. Kahit mabalin na pagaradong tumilain. Ingka ipakita iti veterinaryaw. Takitaan na noan niya tinasaya at nga ramidon. Wain, talaga mapanak. Ang mga kidi mo no kumaro ti sakit na. Nagsakit ka no matinuang ni tata ka na oranggal. Manunti nangibagaan nagsakit tinwag na. Ay masapol mapan ko i-report dahi tayo. Ta ada umay mangkita iti dingdingbun tayo. Unanggal. Ang mga nuadamot epidemya tinuang. Delikado dahi ta. Narigati awan-wang na. Awan pagtrabaho. Nagudong kayo nga raw, tangkail. Yung kayo ag-report di dyan ilay. Ay umay ka Kanya nga iti pagluganak. Iso nga rin dati namag kaw. Awan mo't ngamin ibagbagam. Awan sa bali pagluganak at tricycle. Ikaw lamang. Nagudong ka din ni Kapitan Maray. In-report na ka dahin ti may papan iti sakit tinuang di taoy. Ay, wahan, Maray. Ado ka no ti agsakit anwang. Pati nga ro nuang may Maray. Saan pa yun ang makaarado ni Batungkaw? Napayag asaan ang nagsaksakit dagitinwang ditoy. Itamanin day ta pa nagsakit dagitinwang. Ewan nga rod ko kumaray. Ado lakit de ti saan ang makaarado iti pagmulaan na ita. Gapo iti sakit dagitinwang. Ay, wan nga rod. Sapay no ipagnanaday ta sakit, katawan lisyan na. Wan nga raw, sapay adapay matay ano ang nuwa. Day ta ti kaamamak. Ti mapiste, dagitinwang. Hayad aday umapaw, narigat ti awan nuang na. Nakawayway tinwag ni Kuaraw. Dito asidag tinangiwaywayak may titinwang ka. Naglukmag ti kalakyan anong na. Mayat tinapanunod ko Di tapuon ti salamagay ti pangipagpagudan na itirabe Apay nga italangan na panunod ka. Nagkapuyaki din. Tanala daw ko ang napanunod. Nay, papanam kat parbangon pailaang. Rumwarkan? Nakagara daw. Silag may makita ti maara daw. Masakit nga ron tinuang ta, pagaradaw. Saan na ginuang ta ti pagara daw? Anya ngay kung matipagaradaw. Di mo ko naasika ti mangiguyod iti arada. Ginuang at agiguyad. Apay kumasya ngay. Saan pa'y nga ron ang mabali na pagarado dyan nuang tamasakait. Ang mga numapistay. Ad-adda ka nga ron nga awan tinuang ta. Tagadula ka ngay bagbagamon. Mapanakaw. Napanan. Ay, surutag ko ma. Ngam nasa papay mag. Silag ngamin ka. Iso ang nalawag di tarwar. Agarado nga tangag paisa. Ukasak tinuang ni Kuaraw. Tay suman ti pagaradaw. Kalakyan day daw. Sigurado ang napigsa day daw nga agganas iti aradaw. Hey! Hey! Umay ka na. Tintagaradaw. Kinini. Saan ka nga gumak? Intakidain. Hey! Hey! Ipako ka anwang. Tasi ka ti pagaradaw. Uray ta maladaw mo ni Kuaraw nga mapan mangiwayway king ka anwang. Hey! Hey! Na, imapunsa mo dito anwang. Kanayon na katalyawan. Lakit makaungayt. Ay, sa plita man kiday. Tapno partakan natin mangiguyo di teradaw. Basta, partakam. Tapno nalawa dagaw ti marado taita. Nay, adda ka mutin ba daw? Nagarado ka kadimo laang ako lam. Katwa na. Pinartakak ti nagaradaw. Pinagtaray-taray ko ginwang.
Iso analpas adagaw, tinaradaw. Ay, kasi tinuang no kasta tinaramid mau. Uray ta saan ta mo anuang. Anya ti kayat mo asawang. Asinaw ta akin nuang. Nakita ginuang ni Kwaraw. Iso nating guyod ko a pinagaradaw. Na, inabangam ka di tinuang na. Ay, basta napang ko guyod latan. Nibaga kakit sigurado adi na kayat. Tadang aron agwarwara sa sakit tinuang. Na. No kasta. Pinagaradaw ti saan mo anuang. Asaan nga amaw ti akin nuang. Nya pa'y ngay. Sirib lang tuya. Sirib. Abay nga eh. Agal al-almutin tinuang kaw. Kasla na banog unay kat bigbigat pa'y mait. Ay. Anya nga iti sakit tinuang kaw. Ha? Nabara mo ti bagina. Ay, aguri-guro sa mo tinuang kaw. Ay, masapol nga ibagakin ni uncle ko na itaw. Delikada, no, agsakit tinuang kaw. Uncle, nadisgrasya tinuang kaw. Inta ko maibaga iti veterinaryaw. Apay, natulid? Sana natulad. Agal alabigbigat. Yay. Nagbara ti bagina. Ay, nung nabara, agurigor. Ay, intaman kitaan. Unang kail, amangan mo't no agsakit tinuang kaw. Ay, ayabak ti veterinaryo. Tapno saan nga agi inalis ti sakit tinwang dito'y ayan tayo. Intayo nga roda na ang kail. Amangan mo niya ti mapasama ki tinuang kaw. Pirmimot ngamin ti al-al na itay. Pangmangan ba tinwang mau? Kunamot jay veterinaryo nga amangan no nabannog lang tinwang mau. Isuan nagal-al. Kasano kumanaban na kat bigbigat mait. Saan samot nga mo di veterinaryo ti sasawan na. Kasano kumanaban nga Kas makita may. Mangmangan. Arab nga Arab. Apay nga akas di tinakita kita bigbigat. Talagang itsura na tinabamban na. Amangan no nagtartaray, isuan nabannaw. Apay ko mga taray-taray nga Apay agbala. Kunamot ti veterinaryo nga awan makita na asakit tinwang mau. Tadarawot amangan. Anya ka di tinakita ti veterinaryo asakitinwang ni Kwarog, Maray. Awan kanumat, Maray. Mas daaw nga rod ni Enteng, idi imbaga ni Kwarog nga agal al tinuang na abigbighat. Anya jay kunayaw, kukumaray. Agsakit tinuang ni Kwaraw. Ay, impakita ni Enteng iti veterinaryo. Ang awan kanumot ti sakit tinuang. Nasayat mo't ano awan sakit tinwang ni Kwarog. Jay nuang may tadda sakit na, tadandanisan amangan. Anya aya ti imbaga ti veterinaryo. Inindiksyonan da magmaray. Barang ano umimbag maglaang. Maimbagan siguro mata. Tadamat impakat da nga agas. Inakmanan agaradaw, tasilagpay. Pasitan di saan ko analpas si bangkag. Pagaradong ka di man ng tinuang ni Kwaraw. Ay, kutwin na. Anya pa'y ngay. Talaga nga iso ti pagarado ka. Amum ka day nga idinapan ni Kwaraw kat agal al tinuang na. Ipagarup na nga agsakay. Iso nga inayaban da ka no ti veterinaryaw. Anya. Pagarup da nga agsakay. Kasta ka day. Kasta ka nung araw. Kunamot ti veterinaryaw, anabannog ka nulaang iso anagalal. Nalaing nga veterinaryo Imbag, tadi na imbaga masakay. Sana linakwan ida ti agkakanat nga agas. Imbag atasaan anaigalis ti dilak anang ibaga, a pinagaradong tinuang ni Kwaraw. Ay, nagaramid ka na. Iti parikot no kasta. Tila man la tinangtang amman. Kaumam, day tangiwa mau, Una, saan mo't nga mo tinuang ti agipulaw? Mas daawak man iti imbaga ni Marituyang. Adandan ni kanumalpas ti araradwan ni Pari Badong kat nagsakit tinuang da. Kaano nga imbaga na? Idi kalman. Idi agsarsarita kami kadamari kwa nang ijay tersena na. At nga ta tinangdanan da nagaradaw. Wano adda ka di inabangan da sa bali anuang. Awan mo ti imbaga na akasta. Inarado ni Badong ko. Kunana may. Sino nga tati akin no ang iti pinagarado na? Ay, mamuat tuman. Ay tinasayaat sa mapan kita ang tinwang mau no apay nga agal al iti bigbigat. Wanang kail.
Sa pagtiagreng, tayong nakto kitahan tinuang kao. Hey! Parta ka maguyo din terado. Tapno dara sa malbas. Ang mga numakita na kaning kwaraw. Hey, darasan! Saan ka nga akong makanong Guyod ka kaya guyod. Tapno malpasin tararad bunta. Hey! Hey! Ganda ni lumawagan. Isublikan na yun na kay pagudan. Ala, guyod naman! Madlaw na bambanog man ang tinuang kao. Kan kapit-pitak. Ay, surutak man tinaggapuan titugot na. Tapno maduktalak no naggapuan na. Na, agturong matitibangkag ni tata ba daw? Ay, surutak lata titugot na. Aging ga makadano nakitinagpatinggan titugaut. Ha? Dito'y bangkag talaga ni tata ba daw? Kararado ti bangkag na. Ay, tingatanwang ko ti pinagarado na. Ay, maduktalak tumid lang ti amain. Agpamarangak nga awan pa'y ti amaw. Maminsan lang nga pakaw. Malpas taon tinalawa a bangkag. Naaradon to amin na tuyang. Mabalintang ti agmula iti manay. Ay, kito na. Mang tangdandan taon iti kadwatang agmula. Mabayag ti agmula iti manay, nududuwata lang. Sigurado amalpas mon inton bigat ter aradwam. Ay, kat sigurado papartakag tumanin tinuang ni Kwaraw, tapno daras sa malpas. Mangtulag akto nga rod iti kadwatang agmula iti manay. Wine. Nakaarado ak may laeng. Apulos, asaan ang nabannog tinuang kaw. Imbag tasaan ang makasao tinuang. Tano makasao ay nalpaskan. Ta sigurado nga agipulaw. Malas ni Kwaraw, tanalalaingat nga misaw. Siyak, tinairanaw di tinuang na, ani naamaw. Apay sa pakaitaan na kariig, Kwaraw. Damapan ko kita ng kail. Maduktalak kita. No apay mabambanog tinuang ko abigbigat. Ay, una. Agridam ka, tapno di da kalukwan, no asino day ta. Agbayad iti nangina, no pudno ti atap ko ang kail. Multa tapno saan nga gruam. Ada ka di atap mo amang lukloko iti karabaw mo? Sanak pa sigurada, utajak pa'y nakita ang kail. Ang musan nga sigurado day di aperson. Oh? Kimatlaeng ti sana mabalais. Ay, maamuak no adamang lukloko iti nuang mo, multaan ta. Nasken a madusa, tapno dinan ulitan, ti inaramid na. Ay, umbang lang ang kail. Ipagarup siguro day di atawa na laing unay. Awan ti daga sa palimid at dilumtaw. Sa bali man ang tibulagat da ito ano nga. Kasla makaungait. Ay, iguyod ka mang kiday. Tapno malpasan, tararadwag. Darasi man lang, tapno malpas. Ay, sa pulitan ka man. Ay, talaga. Ipa ko ka na Apa yan? Agburangit mo tayo. Di na magkatipay pakag. Sumadan. Ewan na lang. Aha! Isunod talaga mamapambanog tinuang ka, oray bigbigat, ay bakbakom dayam. Ay, pangasim tayo yung tinuang mukha raw. Ay, uray ala na patugawa sinang doon Ay, nagsakit pa itong kukuha raw. Yamutin makatadal. Di mo ka diyan, Mau. Ano makapungtod da ito inuang ka, kat sumang daw. Ay, gunggo na Masapa, nagmulta ka. Gapo iti panangyarado itinuang ko, adi mo impakpakada. Ay, salbag da itanuan. Nagsakit pa iti barokong kuha sinang doon Ay, no sana ka na patugaw. Ang mga nula ito yung ulok, ti sinang doon Agyaman ka, tasaan ka na didbawl. Ala, agkita ta iti sango ni Uncle Intay, ije barangay haul. Anya tinapasamak paray. Aputin mo ti may nga imam ti barokong mo. Kati may sak, di takutik no. Ay, nagsakit pare. Oh. Hagpatulong ako Tamang tid ni Kwarog iti pagpa-ospital ka. Ha? Sinang dutinuang na ti barokong ko pare. Oh. Napatugawak. Kinaisalta kak iti bataw.
Nasolsol ti patong ko pare na pirmi ang nagsakit. Ay, ikam ka di iti pagpa-ospital na, kwarong. Pambarak ko ma. Ah, Apay kumamang tadak nga ang gail. ay, Di gayam nuang ko ti pag-arado na iti bangkag na. Ay, my goodness. Ay. Ay, liblibasam tinwang ni kwarong apag-arado, pare. ay kwa pare. Masaki nga men tinwang ko pare. Apay, rumbang tinaramid mo. Pag-aradom ti di munwang. Sikat ti madanyos, tapno di ka agrawam. Anya, nasagtanak pa itos to. Nagsakit pare, siyak pa lang mate. Basol mo. Isu asinang, doon nakatinwang. Isu adimon ulitin day ta nga inaramid ba? Ay, uwan pare. Sana na maulay. Ni Kapitan Enteng. Nakarikap mo titirsi ng maray. Sapay umutang ako maiti mantika. Di mo ko na nga ilukat ka, tapno makautang ka, maray. Ay inakagsakada. Aday tadi ko araw ka pagluganak. Na, Nay, duha ba bakit mo't gayam ti pasaheros ka? sanak nga agudong tawan kwarta. No kayat mo nga utangag ti plitik, akit tumayak ni Mike. Kasano nga day tanana? Utangam ti plitim nga agudaw. Utangam tumanin wagawid ka, kasta ka day. Aywan gaya man niya. Apay no agpaw ita laangan ken ka iti mantika. Igatangan nakman iti mantika, kwaraw. Ayan nga rod nga iti gatang kao. Kwartampay laang at igatang mau ta ited kuntaw. Anya, agpauit ka lang nga rodan, utangam pay laang. At dan samot siding na day tadilam nana, ila sasawon niyaw, at dakit kastan. Apay ka nga awanan ngay, nulakat tamayat ka. Ay, awan pa'y napasadak nana. Ingkag kita iti lakaw, tapno at da kwartam. Anya nga iti mabalin ko nga ilakaw. Ay na, intaki din ko araw. Panawan tan dito, ini marituyang. Ay, Anya ka di tinadagsen unay aparikot mo ay. Nakapanimid ka rita. Apay, damay tulong nati pa nagpanimid. adda nga tasiding di taubot mo ba daw? Anya, tapay day tasideng. Apay na panunod mo damdamagan day tasideng. Manipod nga min iday kat awan tilulong awam. Tugtugawam samot tirigat. Pagkunaan mo na tugtugawak tiriga, may. San kidain? Manipod nagasawa ta. Ijay latabang kag ti papapananta. Ngam di ta bumakbak nang. Saan nga taasi ka? Ti ada tugtugawan na ariga. Kita man no dasiding di tapatong mo. Na, ay, di nakasit gan. Tamadama ti panunot ka. No kasano amada anak ite kwarta. Apay ka di ano sumangpet ka, kat day tala ang cellphone mo tin into naram inteng. Na. Anya kumat into na rin. Sika ka di. Na, kasano ko mga into naran nakngay alaklakayan. Adan sa siding day ta utak mo. Ha! Ay. Nakakita mo ti siding iti utak ngay. Agreklamo ka no, agsilpunak. Silpun kaya tapno sikat ti buting tingak. Oh. Sige nga Rod, day ta cellphone mo ti into naram kan kanam into madanon ti panangan, wan. Naa. Awan nga min ti danom. Awan ti madengdeng, kan kang runaan iti amen, awan ti pagsungrod. Ay, anya matin. Kapitan pa'y mo ti tao. Inak ka di sumakdaw. Kanag kayo. Siyak ti mapan sumakdo, tasik ka ti mapan agkayaw. Naa. Sa anak nga agluto, no awan isang put mo akayaw. Nalawag. Winit. Suron ko. Matikas to. Apay nga Rod, nga agdayamudom ka. Ha? Ay, kastan sa ti adasiding ti bibig na. Na. Nalaing nga agdayamudom. Ada ka may dito'y turod paray. Imbaunak ni ba nga agkayaw tawan kasun. Makapasuron. Baga na nalaingak nga agdaya mudom ta da kanusiding iti bibig ko. Udno nga taday takong kunada asideng paray. Uri ni tuyang kaw. Dinamag nakiding no. Dakanusiding iti patong kaw. Ha? Tatugtugawak ka no tirigat. Ay. Una ba tatugtugawanan ti irigat? Agreklamo. Kit manipod damo, kit marigrigat kami paray.
Sana mawawatan ta kita babae no maminsan. Uwin nga rod, pare. Ngam no awan damay. Apay, sa pulan tayo ida. Anya nga ta abirtod ti adda kada kita babae. Adda nga ta siding da kita. Aguray ka man, Maribanang. Kasla italaang amadlaw ko day tasiding di tataltal mau. Adda ka di siding ititiltil ko, Maray. Jakmat ngamin makita. Adda maray, nagdakkel pay. Uray ipakitam kin ni Marikwanang. Tumalikod ka man, Maray, takitaak man. Aday ta. Nakatalikod akon. Aywan, adamot nga agpaiso. Ne, kasla italaang dayta Anya nga tati kayat asawon day tasideng. Apay, adda kayat asawon ti sideng. Adda kano kayat asawon ti sideng kukumaray. No adda kayat asawan ti sideng. Anya nga ron ti kayat asawan dayta siding iti dakulap mo, Maray. Agda magaktaw. Tay bagak kada kayo ti kayat asawon ti siding iti dakulap kaw. Saan nga ta ati sideng iti dakulap? Kat ipasimudaag na ti kinaagdadawat ti akin sideng. Ha? Sasawon mo tabaa? Apay, asang kakitam day ta siding di tadakulam, mau, tuyang. Kunada man ang makaawa takto kano iti kwarta. Unamo ni Marikwanang nga agdadawat kano ti kayat asawon ti siding iti dakulap ka. Nay. Pudnon sa amot timbagada. Anya ti pudno ako nam. Saan ka day? Akanayon ka dumawat kanyak iti kwarta. Kat kanayon mo mga awatan ti itid ka. No kasta. Kasla pudno nga raw. Ti siding iti dakulap. Kat kanayon adumawat. Ken makawat iti kwarta. Ahay. Walap di ka papatsin, mate. Naira na lang mo lagi ta pasamat. Awan mo dakas na numamatay. Takas lagpay sumaw. Dagiti at teng ako nada, adda iti tao day ta. Ang saan nga mo nagpaisaw. Ay aday tati kayo. Aglutukan. Mabisi na kun. Pagkaywan nyo pa ti kapitan. Anya matin. Agdaya mo dumanagtay adda siding ti bibig na. Ay, salbag day ta siding-siding. Kasan mo aya maikat. Kasano ko mga ikatam kat partitikudil mo dayta, inteng? Apay ngamin nga da siding. Awan mo't kadagiti da duma. Kunada man nga ado kano ti implikasyon dagiti sideng. Anya kumangay. Adula amin nga implikasyon. Sika nga adda siding iti bibig na, nalaing ka nga agdaya mudom. Na, Ay, naira na nga tawon no talaga aga po iti siding mo. day ta siding di tataltal mau. Kunada, at ti siding iti taltal kat ibakbaklay mo ti rigat. Saan kamot nga agrigrigat? Kapitanak pa'y nga asawam. Oh, Amangan no ti kayat na asawan, kat marigrigat anak amang iturturad iti ang dud mo. Adda ka ditay impagatang ko ang mantika, akwaraw. Awan tawan mo't nga ro di intedyo ngay gatang kao. Di ka pa'y mapangnamnamaan mo. Mantika lang, di ka pa'y makagatang. Laeng kunayaw, ngam di kayo pa'y mo't makagatang. At ginatang ko idikalman, ngam pagmantikak day jay, at day jay balay kao. Adan to la maawat ko a kwarta, gumatangak iti ado a mantika. Una, ngamure ado ti mantikam, sana ka dumawat, awan siding iti dakulap kao. Na, mangin insulto ka kada ikwaraw. Gapo kada itadasiding iti dakulap ka, At ka di siding iti dakulap yaw. Ay, saan ko nga mo Panawan ka man langan, mapuno ko maiti siding na tarupam. Yay, pimanaway. Kanya di kunana, mapuno ka no kumaiti siding tirubak. Ay, anyamat nga minay, tagpauit nga awan mat kwartang ipauit na. Utangin na kanaw, nagtured kit di Apay nga taadumakdakkel ti siding iti dakulap ka, badaw. At danto nga tadakkel nga yawat mo kanya ka kwarta. Gagangay, mate, adumakkel ti sideng. Ay, awalat di ka mapanpansin, mate. Kasta nga ta,
Kaslaman ngamin napartak ti panagdakkel na. Saan matasigo da kastaw? Sigod mo nga may ngawan day ta asideng. Apay ta itakit addan. Di tapay mo dakulap. San ka nga minadawat-adawat ah? Adaya mo't connection ti panagdakkel na iti panagdawdawat ko. Ay, yakam mo ah. Mamati ka launay aswerte ti sideng. Dayta mo't timbaga tinagdamaga. Pagswirtyan ka no ti sideng. Ay, sungay aywanam day ta asideng mau. Tamamati ka nga addan tumaawat mo adak kila kwarta. Awan dakes na nuurayak dayta apasama. Apayan, Maray. Dumakdakkal mo't ti siding di tadakulap mo. Adda na kaibaga kanyak apag swirtyak ka no ti siding iti dakulap ko, Mara. Sa bahalin sa amot daytan, Maray. Ay ingka ipaikat. Tamangan numadiday ta asiding mo. Ipaikat? Ay mapukawon at ururaya kapag swirtyak. Mamati ka kadila unay di ta at-ateng maipapan itisideng, Maray. Awan mo dakes na saan ka day. Madinsamot tirik nam alumong awak mo't itirig at Maray. Ay una yan, Marituyang. Kumari ka, iso nga isakit ka. Kaya't kalaeng mo't ayali ka iti mabalin amadi nga itden day ta asiding mo. Agyaman na knupod no dayta. Ngamtay ko na kon Maray. Awan dakes na nuurayot tinaimbag agasa nga itden daytoy aswerte ako nada. Mamati ka kadi iti ibagbaga ni Kumarita apag swertian na ti siding na. Ay, sa anak ang mamate. Ay, madanaga nakit di ah. Ay, nagtangkan mo ti ulo na. Pagswertyan na kanu ti siding. Ay, kaasi mo di Kumarita. Dakurag ti pan nakaawat na kadagiti mapaspasamak. Wen nga rod ah. Anya nga tati aramidan ta. Tapno maawatan tati kayat ta amapasamak. Ngamno mo't pilit-pilitan ta. Mga nukunaan na adita kayat alumong aw itirigat. Ay, numaminsan, saan ngamin makaaawat dayjay ako maarita. Uwan nga rod Maray. Sabali ti pagawatan na iti isingasing ta, anam na maan ta apagsayaatan na. Apay ay ako manuti ka. Magpakaturo ka mamay. Apay ngay anaut-ut mo ti imakbadong. Nay, apay kumanaw tot. Anya iya tinaramid mau. Ang mga no naktakan lang ah. Naglaba aklaang mo. Kasla mo limtag ti imak. Naktakan laki day. Adun sa amoy tili na ba? Inurnong munto mga mintimuring mau. Apay ngay nga ta anaut-out. Naktangan nga tangag paysaw. Ang kalatan ipakita iti doktor, tapno siguradaw. Kasta mo timbaga ni Maribanang. Maglagayam, pwede ka ngamin napan. Ay, amangan nga may numapukaw ti urayak aswirtay. Ay tanto mo't swerte-swerte ti bagbagan. Panam ka tayo inanatuyang. Nagudong ka. Wan kwa raw, dumsaagak ije batok ti ospital. Diyan ka di batog ti family planning, nana? Family planning mo ta sasawang. Apay, masikugak ta ije family planning ti papana. Ha? Ang daming pasaheros ko iti kalman. Pwede diya tinagdisagan na. Gunak no diya mo ti papanam. Ay, nambarak kumangay kwa raw. Ay sinalbag ka. Daytoy naut-ut nga imak tinak ipakita iti doktaw. Nan ano ay day tayo imam? Naut-ut nga raw. Kalata di makal ti siding na. Apay nga ta, di makal ti siding iti iman ni tuyang ko paray. Naut-ut ka no pay. Ang mga nusaan agagangay asiding day jay paray. Apay, adda kasi paray. Adda na dama ko. Siding kano ididamaw. Idi kuan. Di makal. Ingga na nga imbaga ti doktor cancer. Ay. Kasta ka di paray. What? Ay, delikado nga rod ang tuyang ka. Sus. Saan tayo pa'y matkiti nga mo? Jay doktor tao, ti makaibaga. Napanmat gayam kanu ni Marito yang iti doktor, gapu iti siding iti imana.
Imbag tanapan mo't laang. Sang kaibagan a pagswirtyan na kano ti siding na. Ibaga na paikit din, adyak kano kayat alumungaw. Anya nga tangay ti resulta ti ipapan na iti doktor. Dayta nga ro ti padpadaanak, Maray. Asino nga mintinang ibagaken kwa na? Apag swirtyan na, jay siding na. Sana apagswirtyan, no di ket pagmalasan na. Tamay samot gayam a klase ti sakit, ti kimpet kan kwa na asideng. Saan matkit di nga amin asiding ket maday. Ay, nun apartak ka no adumakal, day jay ti maday. Ngam saan anamati ni Marituyang? Mamati siguro itan tanapanagnakan ng tikin na pudnaw iti ibagbagataken kwa na. Maray, nabayagan ka mo't ija ospital. Kan nabindaan mo't ta imam. Kuna ti doktor nga abnormal kano ti siding nga nagtubo dito'y dakulap ka, tadimakkel kano adagaws. Kitap no maliklikan ti sabali pa'y apasamak, inikat da. Ay, kayat mo asawan, awanan tay siding mao. Una maray, inika da tapno masigod ka na. Mamati ka mo't ngatan iti ibagbagame. Amay mayat mo't laeng nga ipakitam iti doktor. Saan ka tapat patsyem ti ibagbagada nga ateng? Wan nga raod ko kumaray. Kunada pagswirtyan, ngam saan magtanag malasan mo. Tanag gastusak iti doktor kan agas. Iso asaan mo nga ibagbaga, alap-lap dan me ti ilulungaw mo. Patpat ganda ka, Maray. Iso nga imbaga mi ti pagsaya atam. Ay, agyaman nakada kayaw, tauray nakiting ti panagpampanunot kaw, kitamudak latangay sakay. Kastamat at talaga ti agkukumaray, agsisinakit. Hehehe, agko kumari tayo forever. Mamati ka kadipay, iti pagswirtyan na siding akong kunam tuyang. Sanon, kuna ti doktor, ati kano siding no agtubo iti kudel, ken kalaat adumakkel. Siguden nga ipan iti doktor, tapno kitaan da adagaws. Addapay kano kanseros asideng. Agbalin kano gayam a kanser. Delikado gayam, oray siding lang. Iso asaan abaybay antisideng. Nang runa no napartak adumakkel. Ay dandaniak na isagmak gapo iti pamatik may papan iti sideng. Iso adidak tultuladan, ha? Badaw! Ni Kapitan Enteng! Good morning, Maray! Pautangan nakman dita iti daing ken mantika. Good morning kunam, ngam umutang mat gayam ti gagaram. Kasano pa'y a good morning day tangay? Kablawan ka pa'y muta. Sakbay nga ibagak ti gagarak, Maray. Ayawan pa'y buwi na manok. Utang kit din ti ibagbagam. Ang mga no agmalmalam nga utang ti ibaga dagiti umay ditoy. Imbes agumatang da. Alimutan, Maray. Sa anak mo't anatiwod nga agbayad. Awan nga rod buwi na manok. Malas ka no ti utang. Takaluklukat ko pa'y day to tersinak. Ay, bigbigat utang. Anya nga raud no di mo kaya ti agpautang. Inak man laangang. Ingkalatan. Apayan, Maray. Anya tinapukaw mo, apay akas tatit suram. Mapanak ko maumutang kini Marikwa nang iti pagarmusaran me. Ngam dinak mo't pinautangan, Maray. Eh, kasta ka di, Maray. Anya nga rod nga, hindi di nakayat ti agpautang. Kapilitan ang mapanak ijay bangkag. Inakitaan no adda mabalin ko nga alaan ijay nga ilutok asidaan mikin ni badungkaw. Wen, Maray. No adalakit di mairemedium, ano usamon, ngam ti umado ti utang mo. Malangarod, Maray, panawan kapay, mapanak ijay bangkag. Sige, marituyan. Nasabat kumat ni Marituyan. Nasakit tinakam na. Tasaan mo kano a pinautangan? Kasano, kanayon nga umay umutang.
Di mo't nga rod agagawa, tapno adamot pang ngirimidyoan na iti kompormi dita. Wen nga agpayso. Nila ang matpari badong timapmapan no daduma ije bangkag da. Saan akanayo na mapan? Iso nga inikak iti leksyon, tapno agagawa mo't amaray. No awan si daon da, dito ilata ti pangnamnamaan da. Utang met nga rod. Uray no saan ang mabayag nga agbayad? Dahita nga rod, mabayag nga agbayad, maray. Tiada na kem na anak kautang, uray saan mo asingiren, agbayad kumaa. Wen amare. Pudno dayta nga imbagam. Saan agaputa kayat ko nga imutan? Gam kayat ka, kat agagawad ako ma. Tulungan taman nga agpayso. Tapno mapanunot na ti umagawa. Nakalagip ka man, ngayon may dito'y bangka. Agkita akman iti mabalin na dengdengen ditaw. Napaanak ijay ayan ni baak, tain na ko maumutang iti daing kan mantika. Ngam di na kayat tagpautang. Kasanaw ka nagatindog sa amin tilistami jay. Kaano ka nga, makabayad? Nauma siguro na, ngagpapautang. Pangalaak nga taaya iti kwarta, tapno sa anak nga umututang. Gagay, anos lang. Tapno madan ka, iti kwarta. Anya nga taaya ti mabalin ko apagkwartaan. Awan mo't mabalin ko nga ilakaw. At daw got ti kabatiti ditaw, ison ti alam nga ilutaw. Anusan ta ti bulbulong ti ruot asidaan. No kayat mo ti maadaan iti kwarta, mare. Ingka aglakaw. Aglakaw. Anya nga iti lakok maray. Uray manok lakuma, kat awan mo't manok may. Nangeg mo ka din tay kunada. Ano tagaaway ka, kat uray manok, kat awanan ka, kaawatan a kinasalot dayta. Kastamot ti kunada. Adamot idi manok may. Ngam naibos ta sindamain. Ay no kayat mo, mare. Pautangan ka iti basit agatad. Ngam ikarem asaan mo agastuan. Kwarta pa'y mga raw no saan amagastaw maray. Kayat ko asawan pagpuunam. Isingasing ko nga igatang mo iti mabalin mo alutuan. Ingka isursor iti kabalbalayan. Adalakit di gumatang. Ay maya nga taday taan na panuno mo maray. Kasano amaamuam no saan mo apadasan. Papanan, saan ka di nga awan pulos kwartata? Adem pautang kanyak ni Maribanang. Insingasing na nga igatang ko iti mabalin ko alutwag. Kalpasan na, inakilakaw iti kabalbalayan. Mayat nga taday ta nga insingasing niya. Kasanaw no awan ti gumatang. Day tamot ti kunakken kwa na. Ngam kunana mo't apadasan. Tapno maamuan no baligay wunusan. Kitanyangin nga ron ti gatangam. Anya nga tatimayan. Lumay wano tambutambaw. Ay, padasem man ti tambutambaw. May mayat no ado tinyog na. Tapno na imas. Mga lakmutan iti paper cup. Tay medyo dadakkel tapno maayatan ti gumatang. Tagudong ka kaday na. Wan kwaraw, adamapan ko gatangan ija ilay. Into nagawid agluto ak iti tambo-tambong taglako ak. Ha? Agluto kay ti tambo-tambaw. Wan, umayak to aglako dito'y paradaan ti tricycle iti tambo-tambaw. Uy, nabayag ajak nakaraman iti tambo-tambaw. Umay kanto nga rod aglako dito'y paradaan Una kwaraw, bareng agswerte matiin singasing ni Maribanang anegosyaw. Idi pa'y kumaan na panunot yu day ta pagsapulan. Hehe, wangarod baraw, jak mo na pampanunaw. Rimwarmat ni Marituyang, kunana nga awan kwartana, ngam apay nga rod nagudaw. Ay, pinautangak iti pagpuunan na. Pagpuunan, anya kumatiila ko na, tapagpuunan ako ng maut. Insingasing ko nga agluto iti kayat na nga iluto. Tamapan na isursor iti kabalbalayan.
ngam ti mapan umot utang. Mayat mo't dayta pagsapulan, Maray. Agluto, sana mapan isursor. Tawan kat nga rod pwesto na pa'y apanganan ti gumatang, Maray. Win imbag ti kasjay, ngam ti agmalmalem nga awan ar-aramiden na. Wala, Maray. Intukat numadanon ti panagluluto, mapan iti tiyangge. Tadi kat mapan umot utang iti si daunda. Idi imbagam kanyak, akayat mo nga ikan iti leksyon tapno agnakam. Napanunot ko apa utangan iti pagpuunan na. Bareng amo na ti ar-aramiden na, tapno mapadakkel na ti impautang ko. Ay, nadagsen magayam tinaluto at tambo-tambaw. Ay, ano sak abit-bitan ti dakkel a kasirula. Alaak mutan ti paper cup tay nakagisursaur. Unaak ijay paradaan ti tricycle. Ay, inakaun. Inakaun. Apaman ang makabatugak iti kabalbalayan, ipukaw ko tilakaw tapno ang muda. Kanya nga ta tinapasama ka ni Marituyang. Magmagnamat ang nakabit-bit iti kasirula itay. Ang mga nurinugyan ng tinaglako iti bilo-bilo. Bilo-bilo. Ay, kayat ko dayta. Ay, amok kumata na panak gimatang. Ang mga nunapan ijay paradaan ti tricycle. Taado dagiti driver ijay. No agatang dagijay, siguradaw ang makalako ni Marituyang. Nasay-sayati kasjay. Ngimti makimarmarites iti awan kaes-es ka na banag. Iso nga ron a pinautangak iti pagpuunan na tapno makatulong matkan ko na. Ay, mayata na panunot mo banag. Kasta ati kapitana. Si Sasaga na tumulong. Naimas din mainla ko ni Nanatuyang at tambutambong iti paradaan ang kay. Inlakaman na kumaa. Kaya't ko tikas jay. Saan kumot nga amwa kahit mo ti tambutambaw? Agla kong tupay nga ta. Wan ka na, wan kail. Ay, kaya't ko na ita. Ay sus, ay tambu-tambong ko naman. Kaanon to nga tanga umay aglakaw? Bayam, taibagak to nga umay aglako iti barangay haul. No umay ito man naglako iti paradaan ang kail. Hindi nakita ka nakabit-bit iti kasirula. Kudak no, anyan ti aramidin na. Tapay nga isor-sor-sor na ti kasirula. Nalakom ka di mo lang, tinluto matambo-tambaw. Ay, wun ba daw? Ay na, mayat gayam tinsingasing ni Maribanang. Numapanak iti may sa balay. Nulima ti bumalay. Gumatang da iti 5 abasaw. Ay na, nagmayatay. Adda mo lang naganan siya, iti impautang ni Maribanang kingga. Ay wun, dandan ni naduble ti puunak. Ay, agla ko akpay. Tapno maisubli kong timpautang na. Una, tapno saan na madidigira nga agpautang. Ita, sana ko na mapanumututang iti kumporme dita. Tadamot pagsapula. Nagsayat mo ni Maribanang, ta nakapanunot iti insingasing na kingka. Ita, addan makuna at trabaho. Aglutaw ken aglakaw. Enton mapan ko isubli ti kwarta na, agyaman aken kwa na. Angam sa anak amapan gumatang kinibaa. Nakaumay ka mo dito balay maray. Ayan nga tila kumatambo-tambaw. Madamdama akpay nga aglakaw, kapitan. Umay ko kumaisubli ti kwarta ni Maribanang. Ay, nakaganan siya ka. Iso nga isublim ti puunan. Wun, kapitan. Ay, na. Kayat ko apagyamanan unay ni Maribanang. Tano din ang bagang aglako sa anak ko managlakaw. Ay, intun agluto ka. Mangyag kan tuman iti tambu-tambong dito ita. Gatangan mi man ta. Ado kami agumatang dito'y barangay hall. Arigla daw, kapitan. Ay, urayam latan ni kumarim abanang ta agdigdigaw. Nakaumay ka mat, Maray. Adda ka di masapul mo? Umay kuman isubli to'y impautang mo, Maray. Ado ka din ti kwartam, ta isublimon, Marituyang.
Naparwar ko meten ti puunan. Ken adamot ganan siyak maray. Ay agyaman akunay ken kamari banang. Dakkel tinaitulong mo kanyak. Ngem dayjay aba. Kagora. Saan arumbang agura, Iso tinakaibaga kanyak, nga inggagara na adi nakapinautangan, tapno agagawa ka. Anya ti kayat mo asawon maray. Imbaga na akayat na agumagat ka, tapno maadaan ka iti pagsapulan. Kat no ada kwartam, saan kan nga umutang? Kasta timbaga na ken ka maray. Wen, kayat na ngamin ang masursurom ti agirimidyo. Kasta gayam. Mayat maggayam ti panggap na. Iso apina ay nakidiimbagak nga umutangak. Saan ka di amayat ti panggap na, maray? Nagbaligi met, taada nga agpayso pagsapulam. Kasta ka di maray. Ay, ginurak lakit din. Tati amok ket inimutan na. Mayat gayam ti panaglako ma, Tuyang. Tulungan ka malangay. Diyay dadakkel a kasirula ti paglutuan ta. Kuyugan ka nga gisursor. Alaman nga raw, inak to padigwan dagiti ko kumaray. Isuda tinang panunot iti kasto a klase ti pagsapulak badaong. Nagsaya at magayam ti kukumarem. Amuda ka nga isakay. Wen nga raw, ngam sabali tinagawatak iti inaramid da pa ng tulong kanyak. Masapol nga inkanto nga rod agyaman kadakwada ah. Inton makaluto ka, mapanak to ije tersina ni Marikwanang. Diyak laim pagarop amayat gaya mapagsapulan ti agluto ko naglako iti tambo-tambaw. Di kamat makibarbar kada kamin paray. Tultulunga ngamin ni Tuyang ko paray. Kasi mo no, aglako amay may sana. Ay. Nadagsain, tinaluto at tambutambong paray. Saludo akan ka paray. Kasta at tinasayaat nga asawa. Napanunot ka, ngawan maganap ti tao, no saan nga aggunay paray. Una, narigat ti sadut. May tinagagat ataaw, ta damaurnong na. Saan nga agparikot iti pagbiag na. Ay, wan paray. Iso nga gurnong kami may, tapno saan kami ang mabigot, akas iti kunam paray. Ay, kasta ko maamin. Tapno awan ti agparikot. Good morning ko kumaray. Day, si Kama at Marituyang. Nabayag baset adi ka na isarsarong diti tersina. Win nga rod, maray. Adamot dua a kaserola nga awit mo. Ingka kadiman ng aglako? Hey, ipadigok kada kayo dayto ko kumaray. Agyaman unay kada kayaw. Na, sikat ti agpadigo, ngam sikat ti agyamyaman. Saan ka di arumbang ada kami ti agyaman, maray? Kayat ko ti agyaman. Tanusan agapo kada kayaw. Diyak na panunot ti nagagawa ko kumaray. Ay, kasta ti panangipatugmikan ka, maray. Ngam ura imbagami dayjay kan ka, no saan ka nagagawa. Awan mutlaan. Mayat gayam numadilaw ti may sa tao, tapno agnakaw. Mayat sa no agaramid kay ti uray basit a paglakwan ta di taigid ti kalsada iti batog ti balaya, Tuyang. Amangan no awan ti umay no nagbasit a pwistaw. Uray basit a pwistaw no lakit na dalaos, kapay kumangay nga awan ti umay. No dagor dair, mabalay nga itulog. Kan nadamot ag-take out, no kaya da. Sa bagay, mayat mutkit din no adda pwesto di taigit ti kalsada. Para kadagiti aglabas akayat na tagmerienda. Ay, yaman pa'y apaw, to oray simple lang. Kahit adalat tamot mapaglakwan, apangalaan ta iti gastusin ta. Wan, daytoy tay kunada nga oray tagibas sitin ti daduma. Di da mo adakkel gaya mo ti sapol ngam dagiti agtamtambay dita. Wain, Tuyang, pudno day ta. Ay, nakaginawa ak. Tadalat ta kwartata. Oray saan ama ko na adakkel. Imbag day tuyang ngam ti mapanumututang. Pudno day ta, Tuyang. Iso pagyamanan ta, dagiti kukumaray.
Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?